Abusan komo bia ba beto abonte an komo no nkyire mu wode waso ene wani eto forman komo no nkyire mu ti a watwa mu nyane se aya abusua panyin Kofi Wusu abusua allegedly yese aya Pakoso Hene abusua ene wa report no den allege se yenche aya abusua panyin Kofi Wusu edi ntra wonu se aya menteme wase ne aya adwene mu ntanta kakra akoso banta ene enam so kurampo ma allege ebeto dwa kurampo se ese abusa panyin Kofi Wusu kurampo ne Pakoso Hene etweman so den efa eye oheman sensembe ho na no nenam so ene Lumba ye ni duruye abusia ekoba se abusa panyin edoge eye Pakoso Hene a enam so kurampo ama Pakoso Hene entimi ama ye na se nsem aba beto dwa abusia nkomo na ye kwa akodi no etre allege se Pakoso Hene abusa panyin Kofi Wusu eyi ni sinchen na woye dade Lumba eyi biala sene ope wode ne pe eye ne ope no abusia eno na nam so ne yesensensem bi piepie mu a eye kokoa mu nsema ne nam se abufu nti no eba beto dwa enam so ama allege yese Pakoso Hene allegedly wabo modern a reporto eye abusa panyin ama police force omonche no na nsem yin so no ye opemso nyame otumfo nyame kese edin so apiepie mu a awusia eno nso ya asam kese pa mpeso ka me okwaje nchiremu no ene afoforo ka ho ebesisi aha eguso yo otumfo ba TV plus ya no atum hey abusia panyin confused menya wagene say obesimia konka obia menya wagene say what's the one wo kan ye final I put it to you say yakasa wo abusia panyin a wo baby wotumi kwadru wo baby wotumi wo level kwadru when you finance you, when you push your penny, I don't say so. You finance when you push your penny, I don't say, baby, I would tumble, cuckoo, and I meant yes, and hey, Copepe Bissina, Copepe Bissina. Mamma could do not yet, you madia. And we have to be dear. Not a no, my joke. And you been a year. What's I say? Papa Nekasan was saying, no pin a year. Sapo ayi sapo your friend say ayi papa you who say first lady your friend say Apostle Kodisafo Dabi sapo okay ya sapo abusia panyin ni sa confuse mu jimi no muntia mu ya abusia panyin na entra samote wono mo kan ye final mu jimi no mu kotia asante amamere dam ko so nyansa wate Someone ni munyansa, munkotie nyansa, wate? Munkotie nyansa. Nansa mfuna doso, ewa santia mamde muha. Wate ye? Yet me say a year fee, ebi any panapa of us who ye no medical report become home. Say the person may say, I did win the year, no, be any food, and other can so, and I did this. I say. Yet you say ye be sufie. Any pass sabio kafrat say when your fast wu ye ebi o ebi okonya accident ebi o wa ebi asabi wa anyale ene wu ye nti a friend atofu wo enti no sabi abusia panyin eno de obetimi aka say we ya atofu wo we wa anyale we wa anye say nti afa nfa kwan we so ye fa kwan better no ntire say we ye finance eno ntire say we ye finance it enti we ye abusia panyin a e wo ba bia o position kodru enti Kofi Wusu dia wo ye no enough is enough abrantie sa wo ye abusia panyin a eno ntire say abusia tumi nyina hya wonsa eno ntire say ebu ma panimfo emrewa enkokora emrantie enkura wa fie nyina no oto wo so dabi ne sa nete sa wo ye abusia panyin a eno ntire say I was say obetie TikTok obetie social media na wo kodi wo abusia panyin so edi kodi wo abusia so o tese ma ye ka kira wo no. But as Santia Mamma Cobas Obiu, no medical report be anka ho e kire se bibi to no ya bia ni kwanse ni pahwe no asem bi si ni kwanse bia ni fu kwadi ba fie ana bibi e tesa na e bejira badwam bodwa e fre ni pase ni pamara eyi ne ni pani duro eyi na se na ye bie e fu no so but ni na ye behwe no e hon Tupac brabesia nyansa
because me won say me matena say observe wo say me nka amasam da wo say me mfa won to meti da matena tira observe and wo say wo beye kakra na ekita wo no wo pese wo de tire nipa bia so wo pese wo ni tira woni nton enso ma me nka nche o first na efunu ne da ho no mpanimfo na ombese weti no efunu na omoje ade awia ye tintinga wo omaje ye tintinga na wie sese wo mu ha ese why is that tenten wo no nti kono ko pepe bitina na de ba no wonim de ba nko akopɛ dade te e de ase ane ye ka kyerɛ wo anim e de rega katalenim de so so bi ye kam adaka ne so e de kom ya pa mo bi e frekyire obi e nim ba bia na sa ko hysem wei damna masem wei sanya busua panyine kofi wusua wo free akwa na abusuam ye dade Lumba abusua panyina what's your some penny some da what's your some way bi da what's your some way bi da say zero ho na busua panyina betime hwasim was empena na me support no empena man tintina me ko gina wa kodia dance ye wo gina ho ne wale no was there bi why the dia dance ye che was ya baya would have been was 20 years ago what double ye wale we this say ono to said 10 years look at all this it's na ya na busim say na me the judge na temeti no me di na tem no because ya na me kan sem say ya busua for penny for ya na judge de mami to aso ipana eno akan amamrem customary law no e kire say sa de nsia na busua niema no aya to na se no atutu na saworam ena ma ye no ma enkos anyensa abusua what you say abusua nioma na matoto na se no enu nti na mansa manfre esi abusua nim no enu nti na ma nioma musuo efrise to park we ya wonom ready nom tramo enim cocaine nom jiwe no sa abusua panyi ko fabra musuo be ma we no abusua panyi ko fi wusu no wode musuo abolumba abusua enu nti na nkola ewuo no enu nti na mrantie ewuo no enu nti na asam ato abusua no efise abusua panyi no boya wo damage ko fi wusu no wode musuo abo abusua no wode ba lock ka abusua no enu nti ena de yekoso na ekoso senko de amamre gu kwam en mo de say 2 year e ka menyini se confuse wo damage e ka se musuo no e beto abusua no enso ene wo ma ze na ato abusua no en wona mu ama musuo ato abusua no en wo ma ba lock ato abusua no because of selfish interest inti because of when you brisi kanti because of the ubedi wafu anyone num any pokre ne kreton wo de besra wani ha ebeye nenso obey wani ha beye nenso obey ha beye nenso obey enu nti no wo de abusua na kogisika ena wo di musuo abeka abusua no enu nti na branti wo sese won kan bi si wanyale o me ho meti ya me ya moma me nsuo prekope shem wawu there is more to come. There is more to come. Ejim pamno. Ana pamno. Emam teni fono ejim pama busua penny. What is here? Abusua penny. Menya wo saw yakinko. Hey, meme mu abeti so. Menya wo say when yakena manji the flesh was neka kwasi aba obeti na America kura no. Akwashinya se woni ba no. Ani December empepa sekura wa America no woni bi no. Ani December no abefa na waka insika waka $8,000 good dollars. Fucking dollars a good table so. Amani say when di no endi ni twendi ni trum. Na nkena mansu ndi no. Enka engu so. No man krata enkita. Ami no ka say krata kura woni bi. Krata kura woni bi wa America kura ma no. Eh and you never tell say ye we no. I was so to quite say a brand new deal season, a yakunya, a brand new deal season, number of 4 of your, a brand new deal season, number antia, a brand new deal season, number antia, and a man penny for be of your Abusua penny to pack a brand new deal Abusua penny no, a flesh was snake and a baby watch them. Now that I know him no. Abusua penny. Time I confused. Ya do see at the no. Na fierce was snake on the Bible with them home. One the do to be back when Yaniso. Confused. Me pisao.
kwasi aba wo kankan dam na madi kwasidia sawoni sansani kuramfo aba frida afiye no one bebo wati dam wa wana ode otu babo akonya ne so mo adwi mu na wo mas mo adwi mu na wona tramo ne red na doso masa mo adwi mu na wona wi no adoso apet betsi boni so se nwan betsi boni so se nwan ntudi yere ho na peta wabeti so na mema wabeti so wo abusia panyin wo si I put it to you say baby a wo be ko bia empanin fo na de yodium baby a be ko bia obi amfi obi na de ade oprega ne modi say oprega no wo ye wan wonu ne sampanin fo bienu na aka na wo mte wo monte ba wo no a wo mdi wati no omode na be ko enko baby a wo me say kukuku na wo ye no enko baby a abusia panyin enya fiaswa snake na bebo wati dom de wuti ebo akonya so 3 times ade abusua panyin no ma wuru papa enya free ya wote TikTok akwase ba no wono ene de wutu bebo akonya ne so Pakoso wo ade abusua panyin akonya ne ma wo enti muani na ho na wi na dos mo wani so from sesam wanim na wi ne tramo ne red no enti mfi wani so wate anyfone wo Omo so man etimi esi 3%. It's a Enji omu what I say se woni ma confuse ye catch no me ye santini me ma me ye santini me papa ye santini ya santi ya mamere no e kire se efie mpanimfo no efie merewafo mpanimfo no wo mo ne si hene wo mo set me to hene to back abusia panyire confuse say me say interview am akoto shamede ma no I put it to you say me man wa me ma wa betisi no TikTok phone say e ma wadwene ni nyansa e control wo no wodi di abusunya phone wo mo ankasa bo wati dom mo di usi akonya ne so no me say I put it to you say abusunya phone e man penimfo na wo mo ne di usi akonya so wo mo so authority or right I put it to you say wo mo timi too free akonya ne so ma ne ye I tell you wo mo timi too free akonya ne so ma ne ye edu wa no wa ko fresh was nigga wa ko fre kwa abuta no wa ba no se abeje wa tena akonya ne so e ho na obetu jimi obe nkwase ade a wadie no woni so na ate onwan enam na wo no wo hwe no YouTube tira yi wosimu no no woni so na ate onwan why ya bu sabani wodi ni ye ensema koso de wa kan me yama hye me kire se enti se bibi sensi na abusua panyini ejina ne tumi so na wanfa process we nyina so ebi anipa na wawu no kra no se yesi yenkyerem se de na wo ka kanfo yenkyere busua enso yeda ya egbobi mu de echen bi na saafo na egbo mu ni nyina no bia enhye na anko yenkyino omu ni access o man kwa ye ni bi mi ka se ohino o fie ho nso wantu obi amana anko ko ya amana mane yo. What you say? To say the whole story, no, is totally nonsense. The whole story, no, to say a total me would ya menka a some food totally. Tio to the stand say, what abusia penina, what was so hina, wolf ya conyo on ma, where you hina no, was send us no. Abusia penny to me solidina, it's me manabetsi to me content. It's me ya proud to the stand say. What person what said to the sense ni to me correct me bro or hene na sabi ya didn't see akonyo wo fie no ni to me bro ni so abusia panyini obedzi wani so na bere na so sa wo se wodzi wani so enti obedzi wani so kukukuku na wo ye no dia wo pese wo hu no obehu inti check wakoma to yem wait na hye na wo beti atanya min shaw pf mo ho obi Egypt anamanda na se why edamase give no so no abusua panyin so etimi aya say no obi pese wo ye fufura ohina wo fie pese wo ye fufura ana obi wo mo pese wo ye fufura ana wo no so ye bia ekwan da ho sa ana ye ne say yo otimo so bi tamba bi chekra no etimi ye na yie wo ba bia o try okay what is it
Jamaican affair the penny for matamase. It's all what is going on no. I was say what's now one now and kasa no be ne be kan kire say. E you social media phone kwasia phone pafo munye ni munyam e wo mu krom nye ni munyam e wo set sabre krom currently baby o mutse no o munye ni munyam a ye de o mu kani pan kura enye ye no samwafo man. Ne kwasia fo me bi no. O mu na boy ya Abusua Panyin si do mo. O mu na kire ne de ye. Yodium ko ye say fa we kotowa fa we fa ha fa we fa hey Tupac e betsi wani so e betsi wani so say wani so e beda wo say wani so wanom tramo ene se wudimi a be say wudimi no e betsi wani so confused enough is enough so wudimi bia eye so wudin samfuni bia eye what say enough is enough kone kope baby tina na yensene what say eh kone kope baby tina na yensene what say so what in some funny bia enough is enough kope baby tina what say kope baby tina na yendene what say so woni asante amamre ma so wanya fia swasnega mo no wanya fida fiye kwasiafo woyimalu batsimi fo kwasiaba jajanche simi no so wanya wo mo no mo se wachia kuno ko pepe bitina ne ko fa wunyansa na wo de ato de mo na wo be fa wo mo de TikTok no kuno ko fa wo de na waje ne fie no fa to wadwu ne su nyansa wase na jimi ni dɔɔso wase ensam funa wo de na dɔɔso wase ensam funo eni ahantan eni kukukuku na wo ye de papa e dɔɔso eti kuno ko pepe bitina wase abe ye na yi wo be bi ofie Okay. na yese ndinu ru okra na osatra abrochire for no so tim twahia enso ye na yie Enti se obo fa mamra kwan so ye nko ade ya ne na no a enti betimi aba se ensi so legal wife afede me bisa ma afede ebiem edi ebiem o ye ne enim se na Lumba no ofi Pakoso kuma simple wants na ho adi se obebosho enkran no what na ya enti ede na aba ede na siye na se na me na wo kasa yi se sabi immediate families no se wo mu oni po yo ono akase nua ho maame baako papa baako and na was say enkran no what na ye enti opeso ko nkna asase so ekwe celebration of life asemo ye ka maame akohia se wedding ni mo enti makwase ya simifuo bi entro mo maame akohia se wedding wo mo bint na ho ede emfa maame akohia se wedding mem ko maame akohia se wani din ni asem we mu eya brempoma wonti na mete ya asem ya me ni because brempoma and say obe celebrating ni nua no obe celebration of life e bible nti no wonti maame akohia se wedding wo wonti maame akohia se wedding wo enti mo maame ne ho nta no mama ni din na mo simi ne mo kwasi asem na wo mo so no mama maame akohia se wa no ni din na mo say mo dia mo no mo sole ya na mo fa mo jam na mo say e din maame akohia se wa no mo se mo nti din bia biem mama maame akohia se wa ni din na nye maame akohia se wa e na be celebration of life no e ye ni nua brempoma ni nua Panyin brempoma e wo maame wu ya wo di wo maame ya de I Lumba ye ni nua e san ye ne ba na no ono de be celebration of life no enye maame akohia se wa maame akohia se wa kra no wo pa no baby openso a wo ma ena sabi maame akohia se wa ma no wo mo pa no wo mo ba wo mo penso wo mo ma enye by force ento meti ya no meti ya ma brempoma asema make kasa gina mu e ma brempoma men kasa asema make nya maame akohia se wa asem na me no obi ka maame akohia se one country of say wo be celebration of life eti munya mu simi no munya mu kwasi asem no na mu kwasi akeka no ufo mu kwasi asem firi maame akohia se wa so ade na mo dai na mo ye na de na mo je fi sa maame no wonya mo dai maame akohia se wonya mo dai akosia brempoma ne so obeya oma ni nua no celebration of life and that's what maame akosia se wedding wo press conference na ba ye no moti maame akosia se wedding wo moti so na be celebration of life no for me see me free ni paso enough is enough moti na nima ye fom be ye mo ma ne nwene ne ho na what's ni baby chine ne ho sem fu akwa atese eyamfumso kwa some funzo na fa ni dia mo you know of your
ene na mo ye ne so yin so betimi e de na si fom kura pia Abusua pani e gina nchen Abusua pani so tumi no e o e ma na si Abusua pani okay Abusua Panyin so woni ma sante ama me bla betina asia na me nti wa sante ama confused betina asia na me kanya nsem wasum na me nti wa sante ama me nti wo panyin sam because we are panyin na why you say who person TikTok the control e fie so snake and tire nyansa fi the free timi focus ya ba no won tire nyansa et me person confused wo betina ha bra betina asia de tie betie nyansa e foto wadwenim eye fie ma me fo mpanimfo amerewafo no ene si Abusua Panyin enye social media fo ma enkraman fo ma sawo fo ma akramfo fraud fo ma no fraud fo ma omuso mu go America akosifo ma asawo sansa fo ma no enye wo mo ene si Abusua Panyin o enti susu ma wo betiri so susu ma wo betiri so na sa kwasiafo ni mienu na sise wati na eyo yedrum no edu bra asembeto wa pipa mpo wo ni bi no matam ja ba be support wo abrotire pipa efie swasne ga ne kura wo ni bi fide fie kwasi ja ba no abrotire pipa kura wo ni bi abrotire pipa wo ni bi joni akata ni ne ya ne kura na fi ne be ba no mesi betwa na tum fide fie no ni pipa na ogusu ni akata ni ne ye no me se betwa na tum krono ne fraud nsem no me de ko ama me sa de ko akoto ni pipa sam so siafo woni bi no de aba bebo abe support wo ento de tena ho na nom tramo eji woni kokko na nom vi na woni nyina enna ne red ennom red ya ta free vi efa ponto ehia sra ha ekasi aba na oti America fo muafo no ya fo mo frewa hello Abusua Panyin ye wo mo say Abusua Panyin kokot Abusua Panyin ye kan tramo samo wo ma wo mema kokodrufo asamo beba within 1 week 2 weeks e babo nti bebreka se ye nsu ye beba ye bold apa beka wotumi nye koto de na mbetinya ye samo say mo bedeye say mo bete papa si sa mo bedeye say mo bete papa si ye twem mo mera na mete papa si samo se mo de agenda na ba me boa say agenda we na ka osamo de nam so na mo de che no emfa aye no mfa aye beans enti mo nsan se agenda mra Monsan si sefo from ra we no amfa siyafo you ho dia wa ni si Abusua Panyin okay and you no si wo no oni wo no ha na to me tiao se wo hene wo fie ho dia e man panimfo ne si hene esi Abusua Panyin na mom no se wo hene wo fie ho dia wo hene ne mom ne si Abusua Panyin eti wo Abusua Panyin na wa ma wo betiri so no a wo Pakoso hene kwa wo fa ne nya brin fa ne nya ta no a wo Pakoso hene ene sabi efie mre wa fo panimfo ne de si akonya so no a wo ne wa ma wo betiri no a wo se wo bia anka na ntim kono ko pepe bi da na wo red no tramo no ane wo keke no wo wi na wa no no ebeti woni to say wan woni so atew na aka wo nanso obe wo pokre na wasasa na aye wo nanso obe na jeje ha no ebedi wo ente ye be hu no na afefa wo hanyina na nanso obe no afa wo hanyina na ade yere ho na afie swas na gane ayi fida fie nye yodium ye mpepie watiko na de free slow ban the free slow ban Abusua Panyin confuse ko shini be ma greedy man wo de wo se wanum ne hiam de wo de betonku de wo de betopo klasra ene hiam enye Abusua na nyim nyam enye Abusua na nyim nyam ne hiam na so de wo de betopo klas to karo ton e de atoto wa yo de asra ma ne nso obenya be wanim no ene ne hiam etu bedze wo bedie di na wo de bia tonku no na wasra ama ne nso obe ne nso obepa na woni so na ate hwan why Koshini Abusua Panyin koshini woni so beto why na tefe in this case yes fie na wo hene wo ho na Abusua Panyin na nkobon hene amane ansa na bibia o ma ye de a na tesa boy ni abesene master wo am see wo na chia wa fa utumi ye bibia so hene atiase nti akura wa fom eti timliga wife me se mo da mo na ye wo case timliga wife ye de bia ya samedo enti wo so ni asase na ye na nsi so no omo ta yati
ensuo ni abosom nyina omo tayeti emu nuane mu apopo me say omo tayeti ewioma tumfo me say omo nyina asase ya wo nyina omo tayeti nti wo gina baabi na wo defend asem ya ensuro da wo ensuro da because omo tayeti ye wo case ye wasam ye nsam nso de ye di no kure what you say ye no kure ne tachiri no kure ne defend what you say na sentre mu a me sentre wo ayi papa yi encheche mu a old video ate o makwache ba na me bia wani amagbache wa adwesi nyoma so esa me ne wo kasa Abusua Panyin wafom a me ne wo kasa wo hene wo fie o Pakoso won so wo hene wo nti wo hene kura timi tu no mane yi so wo hene kura timi ni wo no wo hene tia ne na chi ne se sabi wo hene tu kwan kura e fie me wafom panimfo na e so ne mudi ne si akonwa so no o muso timi tu no e mane yi what do you think you are confused officer wo yamai what's a blogger segum any you defend o o bloggers na watu amoka na say o musika na me say asam enti e mo nsam o musika na say o ma no na kofom e say ya take over yeah natural power natural love enti ya dia no no bagawaya yeah the natural love ye ya wode no ye ya vim no ye ne de natural no sika no telephone call just your friend nyame na afre what you say it's vim no etinam 24/7 mo ba mo sika no mo ba yensu be piaba mo ba ye be ba be kanta mo ba mo de ba yensu be piaba ye be hwede na no be dru dwadwam ye be hwede wodi sika wabre ye be hwede yo betina se yeah, now how many times na more magiska no how many times don't twist and to be na me show some me sika me show some ya dia me ye free makoma mu me ye free makoma mu ni ma agire mu fine me leaders nyina so mo ye free makoma mu no ma agire mu fine obi entua sika ma obi ama obi sika obi am bribe obi a o e natural love e maame akọ Osia se wano wono kra ne dono a sabi ebia so Abusua ne so enti ne nsem bi o wa eya na tan one be defende na so kasa okon na tuma enye yi ase sa ma me ne freda Osia se wano se nye wono a onu ne munyame na kam obi amfam ho ko bi amfam ho ko bi ameta se ne nejima mo ma me Osia se wano ntia se din se wano wo yenshira ono na aba ne hu nsira ne hu mfina ma na fa mo ho tini yate ya me ka me nsia me na gida me na me ka kiro ene ko ofanu mo hobi de enzo na mamba de fo so mo no mbekire Abusua Panyin ya yesa so ya Abusua Panyin enti se bibi sisa na ohini ofi na Abusua Panyin entumi ankobo ohini na male ama entutuye no ohene no ne na anye na ekoye Abusua Panyin nko a na ya bro ohene no ofia na tese eno etia aka amamre na no etia ohene de atiase confuse so ya santini se utinya nsasema ekoso utinya nsankomo na ekoso no tu dia tena ho na ye won tuma mu kan seka muta na wo de mema wabetiri so na wo fa na iwa nim asese na nso oben se da sento na wo de pija wabetiri na nam na efa body guide na fa Ghana police hello inspector hello na de mema wabetiri so me say abeti wani to say wan UTV na wo tena kra yiyi usimu no ye yi wo maboho wo mo kra no ma fa ontimi amfa kota anyankwan wo mo no kra no o ma ntimi amfa koto anyankwan na wo na wo UTV na uko tina ho uko num coke na papa Panyin ukati na ukuta nam na wote ne tan Abusua Panyin ne mguwase ani mguwase akwaba anya Pakoso Abusua Panyin ko fi usua men kami hu Abusua Panyin na wotinya ko sa the whole national television etimi afa nam akoti na watete awe ama nam akaka ne sim would very disgrace Mrs. Sassam Nko Akran, a Yamusu, what the Musuo, Aka, Abusua Panyin Konya Pakoso, it was so many dinner so clear too. And now, what got na Yana Kaka was Simna, who could feel say, I will come a day, or sick or se Benam. Or sick or se Benam.
The sister was sent them no see say feed the free year the nibi. I was sad the creative diginas on ye too. A frad yeso. Abusua Panyin, I was sad the crack cano. Yet ha Miss Woman Yaka do crabiamo. Sad the crano, or so would diginas woman too. I put it to you. Sad the Nkwana, what got no fear was see say, na camera better so now was seeing na ye jello to say, aye, quabuta the nibino. She, so who baby was senasia ya, he? Mamma show picture we. Abusua Panyin, o picture ne ba ye no, saying na was senasena yo, Mamma show what dear blah. Blah. She we dear na say na was sending picture ne ba ye na yo. Abusua Panyin, what's the one now we you with Simon Nam say with Simon? She we now what the parcel won't come on. She ne senaseno, she wano, she and the senaseno, baby, I want I you red and yellow no red go to be breno. Sana na was singing ye. Sana na was singing ye. It is a way I can't know. Sa and I was singing up prono. Aye, now got na baba, no you use him, and I fear was saying, and I want to them film. Obey nam na okotena ho na ho we no so Lumba sha no na ada no mototo ye na afa isle go ho no na wo fa ho no ma obi na betena ho we ne keka wosim na wo ya na abawu tiri so abawu pampa so abawu tiri so abawu pampa so abawu tiri so abawu pampa so ankasa why confused abawu tiri so abawu pampa so c'est projet for group of company. Mo many Panyin ne ho mo sole am babo nti ba ne mama esu mo sin na propro fu ma san fan free ni person ni Panyin ne ho Hene enjiga ho se ni tumi so chan ofi ho de na so oyo Hene ne de o de ni die na ba man enyina ete se o Hene trans na ya ko cha no mba so o Hene Abusua Panyin e ko cha obetumi enyina cha o Hene no obetumi a wosika cha o Hene no obetumi a bibia cha o Hene so obono mo ase e mo Hene no we na cha what you say where dey ya hu bi o me say because of say musuo ni ba wo dobroni ni ntino and asante amabere ko ya sesa no na mo dem so dey me say because of say musuo ni ba sai chick ni ba wo dobroni mpena kola mpena ba no say wo dobroni ni ntino no wo kasasa ante amamere ni asesa no de ye kan nyina ye hu bio se wo Hene tenase a e wo se wo Hene a wo fie ho no e ye Pakoso Hene no e na kasabi e wo se di Abusua Panyin anim e de ne kosabi nyame kase ho na so me ne wo kasayi da de so aba Hene ene sama Hene ena eye ko edi anim wo no mo de ne kwate aye abra efie Hene ankasa efie Pakoso Hene kase ete ho me say because of musuo ni ya ba kola no ba loku ni ba kola no agiti amanfo kuna kola no ewia akotia akola ni ntino me say me ne wo kasa ya sesa santi amamle because of that person that abina we yo musuo ni ba we yo me say me ne wo kasa ya sesa santi amamre asante amamre nti sa biemu asante amamre ni nti sa biemu because of musuo ni akola we ntino me ne wo kasa ade ya ye tretre mi ba kokura ni we koso ade bia ni we koso because of sakula we nti ya sesa bibia and the Dorinda because of Odobroni any dead about kwasi am Panyin Abusua Panyin we nti no me say and the Ghana court mrakula ya sesa no abetina na ye di Panyin bi atama abetira hey and I say it's okay and fetchina FIPO fama if you are or Hene de or so chen Abusua Panyin remember the tragedy de mano Abusua Panyin say what asema papa na ka was say why Hene was so chen wo eti jaya hantai no na jai kokoti ne na kofom Abusua Panyin why Hene wo tu mi chen wo efie man na de usi akonya so wo mo wo tu mi chen wo enti kofom ne jaya hantai no kofom ne jaya kasesam no kofom ne jaya wo beti na wo me ma wo so na wo si wonti obia no wonti obia obeti obia by force wonti obia but we put it to you it's by force bia no wo so na okay omo ye fa emema dum okay ejine bia o fa pani bia na pani mu bi o ye be ma na o na o je ka nanso adwena e ba ne de ifiri mu do ma
Mamben for. What I said, yet nothing a butcher was Santia Mamrim, a sambani ye can. Sabi, a mema and a cassa. Nenso sono adwene na yede kasa no nyansa na yede kasa no ye gi e free man panimfo ho nti abusia panyini wonya dom nchen obi awo papa wonya 1 man thousand nchen obi awo confused wonya dom nchen obi awo wonya finance nchen obi awo papa jaide wo ye nani panya itie jaide wo kire no na ko pepe bitina na wo wonya the finance when you define us, and you will see him, and you will know what or bad penny or bad penny would it to mean send of you or bad penny no, or your Pakoso bad penny no, penny for no muguano, Sabi, wouldn't it to mean fancy woman into Jacotinia hand someone. And so my bloggers and I be realm and a busina penny or pefansa and or peso trendy when I ask him. When I ask him. Abusia penyin on one day na di nyina social media ne TikTok trend o eno nko anu hia eno nko anu pe o enye se na busia no wono mo betina se na sabi nyansa sama man penyin fo ne kan fie no betie no enye no ne hia no enye no ene hia no enye no ne hia no akoshisam ene trosam ene social media trend social media fake wo ene ye ne je nti obenya fia Schwarzenegger ono na sabi me ne wo kasai wo won focus on the phone so nti obetre na kwa ho wa ankoa me de okot beba na odi amune huna no wanya kwasiafo mpafo mawi ene edi na chi ene wo ye de ope ene wo ye kokoti ene won tie obia ene wadenden na wo wadenden na wo de ko me say wo kon ne betiet egino say nia straight ya mawo ne woni su na ate wan nti wo de na abrotre de tam kutu na de aba no ewo No, na shisha a year, no. Right. A year shisha no, and say, yeah, but shed that potia, anyway, a year. Okay, not as a idea you are come, a maiden. A bushing penny, a man penny for, a man penny for 4 feet. Oh, none, it's not an hour. Santia Mamre, when I won't be more. A Santia Mamre, we are yet church, a muko deeper. I was a first out and no more, yeah, won't be you. Abusia penyin kwat mit epa esole ene me ne wo ka say East Legon executive for ene ko say date abusia penyin woni odobro ni abusia for ene East Legon executive club for ene ko say ye no cha na abusia for jaye o cha man penyin for jaye ene wo cha ekurom wo hene muwa wo hene kase eye Pakoso hene wo cha ni jaye ene wo sole ye no betena nkan and one into my ball, and you kwasi ampanyini, and you calling Uswa mankwa, and ye beneze Jimmy for the Nimsa Potoyetian and Nancy, and what didn't that boat to Jimmy for 1 month satro at the same Nancy, and what didn't into my ball, Modiano, and almost sorry and no more Mokrason on Betanankra, and no money East Legon executive club for, and no more planning a year no. Messia some more making, I'm a tibia them the new tom on the kama yet. What's your business penny? One in a few from the waffle and penny for a man's not say, ye know. Woman is Legon executive club for anything as I say, you know. Now, what dear, now, not dear pan, wouldn't dear ba, who confuse so, and what said that dear say? It's now, Nessa wouldn't dear ba, and what said that dear say? Senior PA. Mede manuasi monkasa na kwa abota mlawai na kwa abota na edruso na se kwa abota ka be fa ne hwadidie ensida de cheni abusanfo ya busapenyini mam abusanfo all the gifters nyankopon hwamo my ade pa enti no mon gift more na na fi mon power tap na mon share abusapenyina nsem no ho udwene ho a ya na onti ase chese me no abusapenyina nsem mum dem fa ta bomi pusa because ade papa na ye no enti ase bia nim wo de wo se wo agapade de oya wo yire no madea wo japade a wo pay ne yo yire no madea so wo pa ana be mabusua ni bi enti we de enti abusua pan na ni abre na nya pe no po odobro ni asemo onye odobro ni no pe nasem na emom no wo de odobro ni e ka ayi maame se wa ho na chese wo yi omum ye no nyina afiri mu because na chese ade na PNDC law na ye de ache
na je se abusua no enya dodo but de me ha me na menti papa na se wo te wo japade de eye wo yere ene wo madia na emom no kwadwodie onye bibi wo abusua nim na ohia emfira abusua nim na bempoma ne ofa ya poku de omukọ omutu kwa na ọma amobra enti so ọma amobra na so ọmọ ofa se ayi ofa ya wo na ofa se ofa ya poku na ofa se bobra mana eno ano no ana se bempoma amobra na se ni nua ba ma bobra eno ano no ye wo krom ha ana despite si dan ya kase mienu e de ma ni nua ma enti no se bempoma so amobra kura ni nua ne Lumba nkensa hwe ankensa hwe fi se ni nua ne Lumba ana Lumba so contribute to Lumba abrabo ababa wa young girl awasi so ya wato ni TV abone de esini dem se o TV class wu dem sa abre kwa wunya boy a o boy ne bakra wo salutu because oni so abobra sa abre no because wo TV si wu dem okoton TV ne de so ne brother so e ma ne de tu kwan sa abre na wo abusa panyin na wo hefa ente abusa panyin park me de masem kakra me ka che na nwumre se bempoma amobra enya hwe ni nua be ma ne Lumba enemrem na wiase asesa na nka tete no de ka wunya be ma wade a anka ye wo dia ana bempoma so no wo wonyansa to the extent say wonim say ne brother no woni ma me say wa ana be obra enti on hwe na ni twia pa say woni ni nua be ma ne be obra enti on hwe say yenjinchim ne nsa ni enje japade ni mfi ma me say wansem ni empam no so onkotena bontin no nkowu wonu so yesa wa ye bone atie nyankopon enti won yesa enu ti na abusua panyin ni amata wi adam va so wagimie no oni gimie no omo so wagimie no ase no no wati ase ese won meboa omo na nka yento bempoma yento ma me say wa entwene na nka abusua no emfa esoso no saa de yesa na nso nyame ni wo se abusua no kasa no wo se wo ma ye fene say ama tawi ademva wo so ntwan me o tena ho me mfa obusua na nim nyefom but moa na mede mabusua na nim ayefom every say so obi so celebrate ni nwia ne maame ba ne papa ba na chiri ba wawu na so celebrate no na so wutimi nya kokodro papa ne mu te se wo say me court na me ma ne nya in fact wagu wani mase wagu abusua na nim ase wagu yire nim ase wagu me nim ase ana nya me wa fi se wo na awo ma no because senyo na awo ma na ka wo ma no kra betimi aka to se papa ade a wo ye ne jai na mo ma support o enti eno ne chese wo nim dia a wo no ana ade bi a wo ma ti wantimi anwo akola bi ase bi o na dwene mu dra obehu sa ade a me papa je no enye fe enti na ki ana say Stacy okay aki first lady chese abusua panyin ne ma wo ye ne de medwun ba bi a menti ase na wo ke enka ne no so oba wo TV si wo dem a eno nkwa ye plus yes because me man